teroris tekan itu. Meh, bungut badang, nas jerang, lengan mecocoh. Cai atma apa sing nih? Matur cikir yang sang surat sekretaris atma di swarga. Entit yang kene. Entit yang atma niku tu. Sing orang titiang entit. Ci atma ne yo. Nggih. Ci jelema ketone. Nggih. Wes sing manunasi col adekin Betaro ditu di mercopada pangilang ketawa nunasi col na. Boleh. Ya kan ci nunasi col. Entit bien entit. Titiang titiang. Nunasi col. Ora titiang nunasi col. Ratu Tebotaro. Ratu Tebotaro. Ratu Tebotaro. Entit ya. Orang titiang entit. Ratu Botaro titiang nunasico. Ipi iannya. Oh, Ratu Botaro iannya hilang ketantiang. Ratu Botaro iannya hilang ketantiang. Entit. Titiang. Kenyang lo yang kan. Kenyang ngopang. Kenyang ngopan. Kenyang ngopang udiang. Ngaturan guling. Kuda. Sibak. Bena sibak di jauh. Hele bang tiang. Guling apa lebang. Soleh hat mopo. Begitu kan atas. Ben mana ini. Dapat yang kecari duang tebih ketan dia lek kedis. Wah, cai pleh masa canggih. Ratu Batara yennya ilang ketan tiang nyanggo panglakar ngatur guling sibak lek ketan rasa ketan kini cari lek kan kedis. Ratu Batara yennya ilang keto dia kita batek keto ya ketan len tonot. Betaro bongol. Nenci dadi apa cilade di mercapado? Dadi kigolo tu. Apa madan kita? Tahu jelemo tu. To nyi mati ni ci sepiles. Tetan niku tu. Yang kela deh. Din ya kan. Titiang memperkosa mangku tu. Kojang mangku perkosa. Mangku istri. Nggih tuh. Engken uno mangku mekemit di pura. Tiang milu. Ken kaden wayan niko bangun tengi lemang. Di pura perkosa tiang mangku. Noh deso matiang tiang. Ci lemo apa ci mangku ketuang ci. Nak suci agen idodane lek mangku ketuang ci. Tiang asal bernyawa. Jani tua peceng perot sapu tiang niku dulu. Jenang bawa benang. Ya to semat ci ben mani dari jelema mapan sing bisa ngerat indrio. Bang ben mani cai lakar tadi celeng butuan. Selamat ci dari celeng butuan. Jak to semat ci lakar tadi kaum. Tomok itu nge. Apa tomok? Jak soleh kan ngopo. Aduh, Mas Bang Mang teko nih. Ganjang Mas Bang Mang. Yang sudah malu ke tangkil ring itu Bataro Siwo. Aduh, kita mengaran manusia sudah malu. Nak subot tawakan Bataronya. Nih aduh. Neng sing luwung di mercapado. Nah kene nak sedang luwung sangkap Betaro nih. Betaro siwa ada itu. Yang lakar ngatahan anaknya bukoi dewo. Nih kita sedang becik nih tiang kol ngentam tumpul. Betaro tagi hantam. Nah ya kita jalan. Niro tututang. Lu mandi.
yen dateng yate makarode yaya gatinire. Mangke Betara Siwa yate temedon nanunggal menadi sang yang sapuh jagat. Ang meseng gatini kanang malo sedaya. Sang kande. Yuari kande. Tanang Sira Durjana mengaran kaki Sumali. Amrih kepatinira wonara para sama samakane. Sang apa katon den muramo dewa sugriwa wanaro jak makejang jai ngematiang cucun-cucun bapa jani subuh sangkaning jengah waki kapining jai kaki Sumali delo siang malam berpikir Gede apa tuh? Gede 2004 telam. Cepok kan gede. Hah. Telam ngudang mako. Yen ada nak makuk berarti sing cocok. Sing cocok. Sing cocok. Apa kuung ki? Coba malupok. Sangut. Icang lam. Zaman jam ni zaman apa? Kali. Kalut mau yutang. Jiren jelema mau yutang kali sangarone. Nak lok minum anggur, Ane muani, minum guder, ane loh, deman ngangur-ngangur, ane muani, deman ngeder-ngederan. polon be. Adigong. Melam godokang. Sing cocok. Adingung kakang mang gitu batek. Adingung. Omang. Ya kalau mang, kakang mang. Oh gitu. Adingung. Kakang mang. Oh, aja kolen. Belindung. Sing cocok. Halo, dia kuak weh. Aja duran kolan. Yen duran kan? Nah, Adingung. Duran kolan. Itu sing ya. Adingung kakang mang tak penyali tak belum. Adingung kakang mang. aja doh. Sumping. Jelema otak bodol. Aja doh duran jen duran kan. Yumen. Nah, Apa sing cocok ki?
Coba lu. Adigong, adigong. Kakang Mang, Kakang Mang. Aja do. Durando. Aja Samawa. Duran Samawa. Aja Kolan. Duran Kolan. Lu bisa aja Ci. Duran bisa jadi. Woo! Sing cocok. Dap-dabang sangut, dap dubuh. Masa dewek lem. Ayang. Oh, tulik. Bungot Ci kagak Ci cara bungut lindung. Andas Ci madani sangut sakit ngeleduk. Dalam Demokrasi lembaga. gitu sing artine sangut sayang lah ulian tuyuh. Ien dalam. Dengang lengah mogok. Woo! Sing cocok. Halo, dia mau mah. Lekat Cilade Blek. Adi pleh. Cilekat di bulan petang pitua. Hujan balas angin ngelinus. Memel ada nyakit balik lot. Ane dulu kan. Dadong bererot tukang pecik beli genot lo rumah tu. Saren Cilekat tawang Ci. Apa? Pes bolong brak. Tuh bo pecik Ci bingung dong bererot gento sing ada lampu. Lampu lilin genot Ci. Lilin caro pido tu. Oh. Tuh bo bingung yo. Samah bulun meme ngajak bulun nasti to. Awak ngedang kedeng. Awe nang Cimadan isangut lekat mekedang. Yen melam lekat dia pop. Bulan purnama sasi kedasa. Puihnya nulung dong bererot. Apa dong bererot? Dokter 16 no Ci. Perawat pitung dasa mepagar betes orang Om Swastiastu. Angkal mau wibawa kakak sebang kakak kan boleh. Yang kakak main len bos. Kakak lak ngajak cinon. Jumah tulis, jumah kakak no Ci. Unyang mekeramik kan. Kita cara cia umat cilen bengek. Lek disangah nge WC. Me. Boleh kurang ng kakak no Ci no. Melangis. Mesabon ng listek lengkap. Mesanggul dua. Kurang ng apa mesanggul dua. Not cang busan. Di jauh no Ci. Tuh di nas na besi. Di bungut na besi. Memaku tuh. Oh mamaku. Mesanggul. Jadi caca deh. Yang kakak lain cuma no Ci dong ngomong gitu. Ci paling sing menjadi main jatuh. Adan Ci, panak Ci jantung. Yang kakak lain mama. Yen kurang lam. Papa. Panak lam. Pipa. Lakang gay hati pulam. Puk cang lantas ngipi dicari Panak lam. Mama mau kemana ma? Tunggu nak, mami cari kangkung. Yenang Ci kangkung. Yen mama papa kengket cocok nih. Mama, di mana kunci Mazdanya, Ma? Di luar PCD samping kulkas tuh, sing cocok. Cara melam, Mama, di mana? Pepinang, Mama. Pepinang. Gitu man kurang melam orang melengis. Nocang kurang melam PKK ngaya dong kurang melam sepaneng ipinot anu dalam nekles dileboh. Aja kelas. Takon cang kan mau iloh cakan ti kles. Kene bo bliat lanot lugis yu kan kurang linot. Yo malungang ngobrol panin beli banget nih. Tuh ke tuang beli ketu tepuk cang kait lanot dalam net lug misi kancing jaum non. Sing tebak kancing jaum lang ding repeyo nyen. Polon bo. Aja na gitu na alam. Genek. Menghibur. Apa kunci? Gigis ngomong. Yang gede ngot, mengedeng. Nah, megending, cang lawan, cang megending. Gending apa lam? Gendeng apa aja bisa Ci? Rock, pop. Kan ada rock, kan pop. Ada yang rock, adik itu, halo ngepleren. Apa musik nih? Enggak, alang. Gending Cino nah. Gendeng apa? Cino. Nah, Bisa Ci gendeng Cino? bisa. Wonsan atin
Jange jaci Ulian cimaong. Kau cara bahasa Bali ngut. Cino ya Bali nak patuh. Dikekeno. Mo yan Cino mati cicing ne asuku seda. Yen semer kuang ya, kuang cong. Yen pipes kuda 100 cepek. 200 lape. 500 Mipe. yen 500 Gope. yen 500 sempeno Gogo. Gogo si maning orang. Kaya kita cang takon. Yumin. Nah, won san aten cange jaci ulian cimaon. Won san aten cange jaci cicing gondong. Gonong kita main kantong setut ke beleng kieu. Gede luang. Dingang gede kakak. Nah, melam gede ngapon eh? Kakak geneng lolot. Coba apa judulnya? The Song. Wih, ini marah luang nih. The Song. Song kata, song lindung, song klipas, song bis. Enggak ngongot. Lek-lek, song kata, song lindung. Nah, Cina. Doa di engal jenidro tekening dewek beline maro ale anak bajang paos beline ngetel di kana kera dalam kintimpal ilunge anto maklisahan dot kin beli tak sar Bisa gede Bali. Doa di engal jenidro tekening dewek beline maro ale anak bajang paos beline ngetel doa engal Yang loleng ini. doa di engal jenidro Rejak terus gitu. Lanjut. Betawang gak kok? Wire adi subon nawang igal-igalan beline bilang ale anak bajang paos beline ngotel di kono kera semua dalam kintimpal ilunge antu maklisahan dotkin beli tak beli sing janyak bangan liu anak yang ngotarak bagus beli Mau cedar. Mekeplog yen mekeplog gigis tinggal not yen bejedar dunia mengakui non Arjunone nyalantaro kamar copado nitis dewek beline yan beli anyak nutoran nanging da orang-orang tunangan beli maka cakap tan bino buah-buahan mau gencet mau gantung mau tumpuk kanthi cara opo Gede apa tuh? Magencet, magantung ka di setan ning lek-lek. me kasar gitu lah Gendeng bayu kawo-kawo dek kamu apa? bayu kawe gitu apa dah Gendeng bayu kawe dek kamu apa? Magencet, magantung ka di sepan nang nyicip pintu gendeng senior do. ila mo sing bisa megadeng kieu nah yen melam bisa megadeng kako jaginan gending apa tege ci rock pop the song apa the song Yen mau wibawa dora kakak penyanyi Bali not. Bawa wibawa perbawa panbawa. Misi sing panbawa. Tilak.
Dalam cici. Antian ninggara gitu tua sira kaki semali ledang pakayun lingsir kadi mangken juga betot. Delom diciu. Nang iwasi-wasi ngado mitran Kak Agus sama iya. Mitran Kak Agus. Pental kagak bungut ini. Delom. Bobab kamu. Waduh. Sangut lah cali cicing-cicing. Banci dari wong bulan nas bungut banyak. Delom titit. Aduh, saya jelema cara yukum. Yen ya tabasang ya lakar bosor. Yen sing tabasang ya lakareng jedak mejeduk. Nih bos ajan jelema. Sing teni ngeh satwa, sing teni ngeh tutul. Ye belohan duria. Lohan. Gigi semuka bungut cipu belah. Cara sepiteng ngen bone non. Jangan menghina, lebih baik membina. Pes ngeplas bungut ih. Biar yang kening, biar yang sing bisa. Biar cis bisa, biar yang sing bisa. Bungut sih bener. Cik hijau lengklon sing ngenangna. Apa wak kursus non? Hijau. Hijau mana di sekolah non ada tabau kursus. Jurus ngapau? Anu duo nyemak pidan, malam nyemak komputer, pagi dihukum. Dancing mak meliu saja belar. Biasa doh. Apa tuh malam nyemak cik komputer, man pagi dihukum. Mungkin maksudnya tuh petang nyemak komputer nal, lemahnya jago hukum mungkin polisi doh. Bungut ci sing sekan nang udang. Kursus bahasa Bali not ajak Bali kena. Masa pangyakin Bali tore sepesu ke Bali. Sastra apa? Sastra Bali pelajaran yang kita kembangkan dengan bahasa Inggris. Nah contohnya kan, yang anu guru soleh kan, guru Lilombok ngajen non. Ngajen apa? Ngajen bahasa Bali ini. Ajak soleh ya. Mari anak-anak kita mengenal ulu gitu. Apa madan ulu? Ulu dadane. Baik Bu. Kalau membuat lingkar apa artinya di mana pakai ulu Bu? Oh kalau buat lingkar pakai ulunya di li aja gitu. Oh kalau pakai li di ulu kan li medaging ulu ya Bu kakek. Petau ganti. Lo itu saya nak pelajaran, engken pelajaran. Nulis nak pelajaran. Nulis yang ketut bisa nulis, bisa nulis B kan. Yang B yang bo kene dhuwur bungutne seret bo dhuwur bungut bo. Bungut bonye nih. Yang urin nulis huruf bo kan. Dhuwur bo seret bo dhuwur bungut bo ya. Pental cang bungut ini nah. Yen yo kan, yo beten seret yet, yo beten nang bungut. Yo jak bob, jak dhuwur jak beten bungut yo. Bungut apa nih? Tulis nih kan nih. Nang ci bener. Ci orang bisa bahasa Inggris bisa ci? Bisa. Nah yen umpamaan cicing apa bahasa Inggrisnya? Dog. Yen cicing makan cing rada grodok. Bolon juga rada grodok. Lek kancing cicing saya gerada grodok. Nah, yen upamane nganggo gening bisa bahasa Inggris? Yang sing. Nah, upamane aja miong ale jo bikole. Dekat ale jo domose. Kalau misi ale do di tengah tuh yang bisa artiin doang. Ngerti masih tamu? Miong ale jo bikole. Dekat ale jo domose. Bikul gede, the most, the big. Win moko, lagi gemuk. Wih, bahasa Indonesia tuh not.
karene sing bisa lah, be jeneng iki. Nemu akin kumpi kini buka jeneng ki apa artinya ki madan joblar? Joblar. Apa artinya? JOBLAR. J jeritan, O orang-orang, B berani, L lantaran, A anjloknya, R rupiah. Yang ulah nanyok bopis yang dan joblar yang nih. Yang nunas lugro, nunas ledang, nunas weco, ring idodane, ring penitiai riki ring puro, suksemo, titiang tangkil kewanten puput puja wali gitu. Siap mi banci tunot. Matia tulus kaki apa jadane i malenot ki dadi caru dalam na apa tujuan nak macaru apa encara keltut ulah buto kalau ulah buto kalau dini nak macaru ulah buto kalau ngelodeng laku senak dengan takolek lek buto kalau apa menetralisir kekuatan alam unot lolonge bantan ya not peh oyo ki dini lah cangkal nyamar kengken yo kada de dio nah oyo ki dulu Mui, jeklung meter tengah udang penitia. Weh nak lulung nak teman ni luwung kadan kini kelek jenang ki ben keto jenang ki cara angsau bener. Oyong wan ki malu mau cangnya ke mau. Gampang, be gampang. Tuh gede-gede jetnya di PKK de waduh. Dari danang uang jeroni resang pura-pura neng ayo dia nadana nawan Dewa Ratu dari kenaran turunang Suralayo nanyailuk nyaman mau kayak mekejang begitu nake main ngibone luk jalan nak lakar ngaik iatnya caru menungso sudah malu ke tadi ben caru tamain nang ibone mau liu sing nyatu mai nyemak gaene lo sing kakang kok ana dong iri kau Aduh, inul lah sana nih ya. Pas. Aduh nyai, dengarkanlah. Akang cinta sama nyai tak seperti sabun mandi. Oh nyai. Ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar
jandaku dapat. Ha? Yen sing kecup jamane jaman edan wong tua rapi perawane yen nangi wangis wae nangis kowe manurawan. Tuh anyang-anyang can bener. Jamane manuk rawa manuke iko ke panjang iko ke ya wis bulune kalau digoyang sar enak rasane. Luwung ke goyang. Aduh, ngoyong net anyang-anyang aja nggak nih. Gendeng Bali yo bang nih, ngerti aja ya mas ini. Adi ayu ngoda adi masa banjangi. Adi ayu ngoda adi masa banjangi. Mirip aden jai-jaian bunuke jani Olian anto adi mongamulin bali Olian anto adi ngade semering bali Kesuna bawang kulit talo acak-acak Supo tawang beli lacur adina nyajin Kadung supo demane bakat jalanan Jadi beli supo mau jalan ngali dewasa Selikur galungan dosa malah mencakapan Yanin sirap belinya dia mengukupin Yanin belinya dia Kadang lama belinya dia mengayakin Beli sanggup kenan adip yang aku Oh cewek ini pesu Ya, yen nyai ngriding mbok ken kriting debungut kriting. Ngomong tuh jangan sembarangan kowe yo. Aduh, nak Jawa bone seken. Kowe iki arek Jawa iki wis dateng nang Bali kok. Aduh. Bungutmu ya. Mbak iki saking Jawa. Jawa apa, Mbok? Kowe iki Jawane cetak wae go Banyuwangi. Oh, jedok Banyuwangi apa? Iya genteng, Mas. Sampeyan uruh genteng? Oh, uruh di Pejaten genteng. Eka di Pejaten nange genteng sing jenak desa Genteng ya kok. Sampeyan eko, oh saya bukan sampeyan saya iki. Saya menusa iki. Butak sampeyan ya. Jero. Nak Jawa apa bisa menggedeng jero-jero? Anak lanang bagus genjeng tiang metakon kapene ngajarone sapa sira jerone neki Raja Merano Raja Palo parap titiang Truno lacur sorry lah yo tah nak lacur sing nyayane yumune gede Raja Palo parap titiang Truno sugih oh yes
yaning swecem karonan sareng titiang truna sugih. Tuh talu putunmu banyak sekali yo. Do papak rambang yo. Tuh munyin yo Bu. Langit kadon biru ana mega ana mendung. Wintang kelap-kelip Condro Dewi mesem ayu. Angin solir-solir wong turuna kang lele. Bangkiange ku mentang sesawangan nyenengno hati. Bungut mau bujo carejit siap meju. Gendenge kening Jawa tapi Bali ta. Oh, kamu ingin lagu Bali? Iya lagu Bali kowe yo Mas bisa nyautin. Gumejani atu sing cara ipidan nak lo bajang dewa mengalir yen jane gumene sumbo maju ulian lo bisa ngajakin pesu kadang-kadang buah punene pici-pici mau ada tapi yang bajang cara janine kisi-kisi nyai nage pipis menghina kaum wanita sampean yo. Dajeng ngawak beli memungi ae pacang tiang sing maji nyelek kang togen beli bisa nanging bali angkap tingkah pedidi bungan tuwung bungan odori melik semakolan semako tiang buwong nganyakin rakan beli ordo kali barang bangkong pih semangko lan semago canang gentan merako manggis biar can teman ngale barang bangko sang citeng caro lingis canang gentan merako manggis ngale balang si cabong bangkok apa tuh biar sitang caro lingis nanging donen koyang supoleklok ngale balang si capung Bangkok ngale be di Black Q. Apa eko? Biar tonen goyang suboleklok nanging gede melingkung. Meli be di Black Q jukut pecel mebasa cangu. Wih apa tuh? Biar gede anon beli melingkung nanging yen sing pecel sing nyak bangun. Apa tuh Mot? Cewek kape ya gudang citlung meter tengah sekan gong jatlu didian cingangu ono ci imalen turus matia cimbungeng wuk nah jagat yodia kan mungut jak semua kena tewalen kita mangke pinakai waking jaru lamakaning kedir gayo segatin ikanang jagat raya mora satem jagat dija teu dharma lurus pada mengdidiang saksana duri pok nih dur pok nih enggak Cai Madan Widi-Widiano engken sing kena wening bapa benungal ne masa sanganom sing nawang koban Betara gadung lah kesaktian mekebar kalung lah kesaktian Ongkara Sewu Angkus Prana dia kelabo tukel gade
tabe paduka Batara tabe. Wow humengat sira marutika ya mangke. Paduka Batara nurutawanek sira Sangyang Paramesti Guru. Anu ngaleri keramanira awaking sira tawalen menadi Sangyang Sampun Jagat. Nah botawange nak kene nah. Boyo pada tawang. Nah sing bapa sing benane dadi caruk jane kene. Tu ada peka Irwana nu hidup. Ne madan ni kaki Sumali yang ngewerang ne mai. Ini mau ngalem ko naro keteng tu yang ngajak rek saso nang satu semua jak matiang rek saso kayang yo juk nas ne. Ya yang sama kan apa aku ni sira paduka Batara mamuit po ya tebi para yo. Lama kani ngatek gaten ni kanang balawanaga sira yo. Jalan yang jalan. Aduh tawa dah yo ngon. Duh. Raksasa tedonian. Waduh. Ninong semangat kanot. Mere sa di tekan cai. Di tekan cine tentara wani sing berpihak kepada pimpinan Puhu. Netra menot. Ayo sini. Wow. Ada manusia aneh tapi nyata. Menua aneh tapi nyata bolon cing nyata tapi aneh. Jelek-jelek yang ngerasa sing deman memitra. Man manusia bagus teman memitro cici yang tiada ci memitro gamang aja ci padahal ini Iyan mangkano sangaporanmu nih Bu Nawati nih semangat alias SBY S semangat B bungut Y Yahud nih bawa kini kerja wah iyan mangkano mati pun ketemu nah gitu Mainot. Matiwa. Matian dong. Bawa perbawa pan bawa. Cicing. Duh. Melam kijau san kanti bumut pesu gede. Kakek ngantem ya nomut. Sanganom. Oh,
Ulian gedak umah kako pun nga pidan duga siya utos sa kabini ramo demo. Yan ni man guwerangan. Antam kako nasi. Kal bungot apa so gede. Iyo antam sanga nomong yo tension kako tuon mesriot nasa non. Makepok bungut kako di sener ni. Gitu sing notcang sang. Engke notci. Notcang ada jo nang semangatnya ada itu. Tioang Pleng itu ang bilang. Au, ay. Bawa Petau kan si bawa. Duh. Oh, ciliung lah kekawin, pangseng pocol tim lajen kekawin sedino-dino. Keket carane musuh pang kalah kakau pang menang. Pangseng mesiat. Peh, dicerita tantri alena nalap. Dengkel, lati kalung ngalah sang maong. Di tunggak dia ngeyong-oyong, gedean cablok lantasan ken sang maong. Keken do kulit tengah to keken artian ni. Pegedean ben ngeraos ken. Orang ibu tukang pukul. Jejah boyo. Dicari to tantri itu. Oh, gampang. Nyen ya kaden sangan nomeng. Tawa ya sangan nomeng tetlu menerbe aji. Abosek ajen itu. Ni mau papasih itu batara Surya. Tuh ngakuin nane majan aji ongkaro sewu. Bataro bayu awen itu mau peseng marut suto. Ato itu bataro bayu ngakuin oko. Ajennya bataro bayu. Oh, Betaro siwa wenang putih, idong akuin lantas oko. Tetlu idong merbe aji, rago marong idang meli aji na moto. Tuh, tangan ngatin dia itu Betaro. Dia cingabot temuku. Yang si tanci yang saja cimuani. Nah. Ale kakak dicerita tantri ini lah. Berita kalau sang mau ngalah ngelatih kalung. Pegedean kakak ben ngerawas kan kakak tukang pukul di dawangci. Iya nak jereh nacinya nih. Kejereh orang jang nih jang sing jereh sing lawan ki dijak udah ada cara ki. Nak jereh menah naci. Nah yang sing jereh jadi lawan kakak ci. Nah apa balik gede mah dagang besek. Pajang, oh benar betul. Kakak satu nak ci kosong. Cang satu ci kosong. Ci prikik kan ci. Ci jadi. Nah jangan ini nak apa. Krek-krek ngejong nak nyampat. Nen malu. Engal dek masih ke gitu. Nak apa nyemumuk badang mareng kegeng barat jelak terkejut yang porno san jempat yang gitu bas jelak ngasih terkejut ya apa tuh anu yo sing gitu gitu nawak mana badang nyemumuk tuh tuh pasti tuh misi kebut-kebut
Mau lakuan ye. Apa tuh? Nemumuk badang tuh nak suwet lunyal sumi dicari non. Duduk dengan sumi saya badang nyemumuk. Weh kang bara, sapuin tuh bau tuh saya bara api ya. Jelak terkejut, api jelak ciseng terkejut ki. Hei, ada yang kakak gitu. Jangan lawan ki mau black. Hei, jok kena ki lawan ya. Jak ya. Bojok cendek kedepat newaya. Udah. Ya, buil ya. Pembelian nama aku di. Panas basal. Panas basal mujang klian nama bo. Kaden bo deman sancang di klian kaden bo. Jenang bo wenang. Sorry Kak Agus, sorry. Kecak Kak Agus ha. Seperti dari klian cara negan merimuani non. Kadiang paran. Merimuani tawangki len petogin len ngas len tai genon. Man sen talo. Jenang bo madak kolon bo pang bangko ini. Jelek mau nyende Kak Agus po. Cak besabe na. Air tenang menganyutkan. Apa tuh? Orang pendiam banyak ilmu. Semangko di tebo. Foto bangkong di bawah. Kacang wadah plastik. Apa tuh? Mangatus sih. Nang kita. Ada yang dagang kacang. Wah, cang di ngamu nih. Cado senakon mulu kacang aja mangatus besi. Woi, kaki Somali rebut not ledot not. Meh di waratu not. Beh. Kemon boy belar meh, kemon meh. Saksanya. Mai wanara mai. Oh rebut kaki Somali rebut. Baran Abdelmu. Wantening siwa dware mengaran posir liak warigen suksa aneng netero dumilah agne mengaran posir liak kuno wijaya nadanan ini aneng karena dumilah agni mengaran posiler liak borak mekal semudra. Dumilah agni marawantan ing kero angabara-bari kana ngagni mengaran poliak Ki Camra berak penugeran marwatan yang pempuratan liak gundul natanan wani. Mai wanada rebon. Weh, yang glor kemilu.
bani cikin liya. Jang sing bani. Cacing atak ini bani ci. Jang sing bani. Liak. Terus liakan semang senyak teko liak. Adi gitu nak terok gitu nguin liak. Mau ketut nyeriteng kedit siap mau siap nyak teko. Siap anu ini bas bain yo. Kau yo. Yang nyeriteng liak sing yang bani dini yo. Nang kiben. Mungkin sampun sandi kalau mimi cicing pada mengeling cicing ngeling ketangun desa menyak-jak tangun desa yang menyak-jak suaranya nih mengulun-ulun wih ulun-ulun menjadi oblar cicing apa tuh? Cicing di Balai Banjar. Cicing muani tuh. Sauta kene lo. Won. Apa artinya? Won atin caling ban bolenmu gitu yo. Cek caro angling darmo kena cia. Lan ya kamu lan duduk engken yo. Lan tulan. Wadah dia. Jani buong mati malen jani tadi sang yang sapu jagat. Nih tanding jani nak Banaspati ya. Anggopati Prajapati Banaspati raja. Wong raja. Kalah nanti rangdo tu kaki semaling jok kenot. Woi, angkal yang saing urin gitu tuh. Lajin ane bedik-bedik ane ni luung-luung angkal pangnya ajak ya wadan Bali ya. Barong mesolah tuh. Rago engken bener nih. Patuh cara Jumah yang benar kon ngebibit luung tepuk. Iyon ngai panak suputro, yang ngai panak ni luung. Purnamo dileme kelidin. Purnamo dilam kelidin ngai panak. Oh, iyon ingat. Don nak jenak itu. Yen sing ingat nyat jemunyen kutah gut gerut. Olon bowena. Luong ci samangko di slingsing ci. Apa nyak bangko nyak sing ci. Luong samangko moda plastik apa siu si. Yen ci metanyo ci mai. Luong malen mati non. Luong na ayu-ayu angka yen ada karyo gede tatoyan di puro antang iban ci medano punio. Bedek ci matoran yen subuh sangkaning kenah ning. Yen subuh kena sangkaning las caryo tuan ni luwung. Nyen orin mangen puro yen sing benyo menin puro pang sing mabakti kan ingat payu benyo menin puro. To madan danawan, dano punio. Orang yang suka berdano artinya danawan. Orang yang bersenang dengan sastra, sastrawan. Orang yang datang dari Taiwan, Taiwan. Tuh, bener itu. Jadi ini ane boyo pragat kangwang lumunege nyak nunas lugro kini dodane sarang sami kirang langkung ampuro yang Om Santi Santi.